Reka nongere mbasuhuze inshuti zanjye mwe munkurikira ku rubuga rwanjye rwa YouTube rwitwa Ibibanza Media TV. Nongeye kubaha ikaze mbereka n'imari nziza cyane. Iyi nzu iri hano mu mujyi wa Nyamata, ku bantu bahazi hazwi nka Kacyiru. So iyi nzu rero ni inzu ifite chambre enye, toilette ebyiri mu nzu n'ibindi bikoresho byose muzi bikenerwa ku nzu yo guturwamo. Iyi nzu ni nziza cyane, iri ahantu hafi mu mujyi rwagati ku mafaranga makeya, miliyoni 45 wabasha gutunga ino nzu. Miliyoni 45 rero ku muntu w'inkwakuzi aratwara inzu nziza. Ni inzu ifite jardin, inzu ikomeye cyane, ariko nimvuga gukomera mu byumve, amapave meza, ifite imiterere myiza cyane kandi yometse n'amatafari ya ruriba hose. Ariko noneho uyitegereje neza ukareba ahantu iri, abantu smart view, ahantu heza cyane rwose nk'uko mubibona muri quartier nziza ituwe. Ni inzu y'icyitegererezo, mbese ufashe uburyo imeze ukabihuza na miliyoni 45, abenshi babifata nk'impano, ariko kandi nanone bitewe n'ubushobozi. So ni inzu nziza rero, nabashishikariza kuba uwayibona akaba interested yaza akayisura, kandi ndakeka ko iyi nzu ntabwo wayisura ngo usubirire yaho utaguze. Ni karibu rero mu mujyi wa Nyamata. Nimero mwansango ni 0788 25 25 nanone 744 0788 25 25 744. Karibu rero sana, uze nkwihera inzu nziza rwose, uturi Bugesera kandi ahantu heza ibintu byose bishoboka. Sawa, karibu ngwaye ikaze.